Napa ko maka de salah tepak ya set na tepak maka laki takwa ya sange takwa dega galen na angka na taumite di naga taumite makanya tu puasa mengantar takwa apa iya ko to puasa ko to majene na to makalimomo akatalu niyam macica na dia ga taumisang ka makiro. Jadi biasanya takwa itu selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi dena tu lima ringara ya sange takwa pak aja tak ada tahu dena lepas peringaran ade. Ya sange takwa tu lima rasa mi diawasi oleh Allah. Iya. Jadi ya kau takwa itu namo mak balu tu dia tu nak kurangi timbangan na. Dia nak kurangi. Nah sebab tu lima kena ni sepung Allah Taala gagai. Boleh ni itu tu makalah lagi kau tu masam pajam mengeribi kau mati lampu isin rakam. Kau masam pajam mengeribi kita mati lampu isin rakam jam. Ya ketua lampu magi tan na dua baba na kumate lampu na dito kami taki. Na sama yakin ni makanan na dena tarime po Allah Taala ko dua mi dena sa. Makumati itu keto matimba ya na dena ganna si liter timbangan na dena ganna si kilo ya tu timbangan na. Maka kita yakin bahwa dena tarime po Allah Taala dena baraka ya na riasa takwa. Makanya itu tahu mapuasa na mo angka nandro koliman na angka wairino kuliman na dena battaw dena andre padahal si di mana